Assalamualaikum. Waalaikumsalam se. Amadu kine to? Alhamdulillah rangola gata. Ko ame har me miskituge ka project kine wani. Abatur fidu idan kuri men project e eti nimijite mihar. No mihar algon menna mihasana koron masakkatun gayaganakas fansas 4% mi bawara rufiya mihar wani libifa den itora adi algon menna libigen astuga mi masekke fashion mioti den se mihar misalaka mi miskita hidumek kodinuma abatur filuma mikanka kurmattaka heda kurmaki kiha warage kameto dini nazar komballa ad dini nazar ko on men badar mihar miskite bina kurma kimi Allah subhanahu wa taala miski bina ko devwa miha yaiba surge ganduware ibe bina ko devwa hemima e miski bina ko e miski damahatta e miskit abatur filwa mi huriha kama ki ismi Allah subhanahu wa taala hadratuga mar matveri darume ajurasu dibene kanka ehma mikahada mativeri project taka awun men huriha befun swane ehi teri kom for ko devwa em alif dal dangetiga imi hingamu migenda mi project huriha befun mes ehi teri kom for ko dinumaki awun warbode ide kami